teh. Orang pegat di dia. Ngerti ya? Siap. Orang tawang helang sekeluar acan ngajina. Soalnya kudu nungguan orang di dia. Nungguan sih kadang. Mau lila mereka? Kayaknya bukan aja sedang sakit keluar mah. Atuh malam mas nyaris lah. Kilap dari akang itu. Kilap deui. Anjeunna teh janten keluar ngaos teh pabuh sakieu. Janten kinten-kinten urang ngantosan di dieu teh nya. Ayo lah. Supados raos. Iya. Ngamen teribet. Nonton ini. Ada itu kudu jaga sikap urang santri itu. Banget jadi penting. Yuk. Titip seperti itu. Kan cuma ada akal dia. Sengaja orang aja sekarang udah jadi angkos. Atau mulai petang aja, berangkat sana nyawa sih itu mungkin nggak bisa digini. Apa? Keluar juga akang baru balik acing deh ngiring balik kawas ulang tadi itu kan keluar. Sudah itu siap-siap. Namain aja. Namain bisa. Ikut aja. Namain aku ada itu. Ya hayu atuh, sok neng teh payu. Mangga. Jantan. Jadi orang kudu serius gitu. Kade, gitu. Kemana lu, Raul? Awewe mana lu? Oh, makanya si Neng teh ngawar teh. Atau mun lalaunan. Pan akang teh saking suanget ieu teh. Ati harus. Ayo. Kade ur bejaan teh bicara ngobrol kayak bejaan kalem. Nah, kali dia Neng. Di dia ada bisaan. Hebat. Kalah orang kepurukan kalah. Kudu kepurukan. Oh, takut. Jangan sahabat. Dia. Lain gitu coy. Punten, karencangan masuk rada nyata. Punten. Lain di kieu yuk lah kieu. Nu manis, duduk yang manis. Oh itu. Neng balik dia Neng. Nah, dia kan orang teh. Enak. Oke, Kumaha teteh? Udah siap? Siap lo? siap. Kumaha? Siap atuh orang tadi oke. Mahal. Ieu teh lain mobil. Kumaha? Kieu, naon kieu? Mobil. Sok. Jadi asupan penumpang. Penumpang naon atuh sarua mah. Oh, ya. Jalan. Asalnya. Itu ya mana? Salahnya. Salah tuh Pak. Orang. Mana ya tadi? Tengah, cenah Masa? Masa ya? Pelan-pelan. Pulang di mana? Tadi. Oh, sok. Mas Suda lain. Yuk. Yuk. Sakapun masuk masalkeun. Sudah yuk. Maksudnya diuk di dia lain diuk di nalawan orang tuh berat rek kumaha orang ngomong. Itu udah menghalang. Punten, teteh. Rerencangan abdi mah sok biasa bercanda. Punten we nya. Aduh, abdi teh sok rada ya bener. Udah beratur. Jangan kieu nya Neng. Terus kami senang. Terus laminan hari akal. Mohon terus kami teh dalam perasaan kan Neng teh kabukan hoyong gitu kan. Lalu jadi orang teh kan kumahanya lah lain nyakang teh lah terus terang we kan Neng cinta gitu kan, cinta banget gitu kan Neng teh. Da neng oge Mohon
Sararas nama. Keduras. Aduh rasa. Biasa. Oh, kurang. Saking kubung ah. Oh. Udah bejaan deh. Beca, kumaha? Sok. Berhasil ya? Berhasil ya, Bang. Nah, kumaha? Cinta akang teh. Bari nanti baik. Seri. Pasti ya. Ya. Tapi dak neng mah aya nama hoyong kanu leres-leres biasa ngaos. Nyaing salo, dari akang mah insya Allah. Dibimbing ku akang karena jalan tol. Pakai jalan tol sadaya. Nah, bade ka mana ri akang? Ka Cimareme. Lain jalan kok, iya jalan yang benar gitu. Oh, maksud akang teh, ku akang dibimbing ke jalan yang benar. Tong hari wang akang. Kumaha tah? Menurut neng, akang teh pantes mami atuh. Gitu. Perasaan teh gebu-gebu. Aneh. Benar. Kumaha tah? Akang leres santri. Astagfirullahaladzim. Santri teteh. Abi teh ngange acuk takwa anu kieu sareng kopiah teh meureunnan sanes tukang rongsokan pasti santri Nya akanan atuh bisi we pakai baju, pakai koko, pakai sarung teh kedok. kedok mah anu kieu teu abi mah murni asli Syukur atuh. Percaya segitu orang teh bener-bener lain santri sekolah aneh atuh. ada yang ngomong teh neng masuk suka bener ih Salah gitu. Nah, bener kedok. maksudnya waduh heureuy teh mah nyareses salah gitu maksudnya sana suka bener Waduh ruwas. Bener. mohon jangan orang teh teu enak mau nama nyalur kita semangat berhasil budak mana keren atuh ieu mah untung mana boga ide pokona mah neng Dia gini dekat sekarang kumaha eta teh mana siapa mana? Majikan. Ngamen biar siapa teh mana yang gitu. Istri Nabi itu teh yang kitu ka pamaget teh kasalah kita pamali astagfirullahaladzim mah mawa salaki urang si ulin teh. hah saha mamawa salaki Maju bisnis neng ya mah. ah rek teh meni amuk-amukan teh para lugu Iya deh, pakai si bapak. Eta teh tina sasampaian cokot tadi ku si AA. oh ari mana emang kejang nyokot baju mitoha segala atuh Sok kan lagi pakai jumahan itu baju teh sok lawan. Kela neng aduh itu menuju bisnis itu. Aku mah ieu make gunjelaan. Neng itu si bapak tina sasampaian tadi ku si adik canak diinyengkeun ke jelema kitu. Sok lawan. keren ya neng Ari akang aku mah. sanes aku mah aku mani Kita panjang sok laan. Itu mesti bapak, nyaho ku abi teh disisihan tadi teh. Kang enyeng Jumatan. Ku si AA dibawa. nu kitu atuh punten neng Sok lawan. aya kapan mana Neng mah dede kanan ka si AA eta. mana Kajeng dede kanan aku mah pan si akang itu santri atuh. Santri di mana hoi? Dede kanan ka si AA eta ah. Mana yang di Hongkong si eta? Pan ieu mah menuju bisnis neng. Sana santri. Sana sok teruskeun. Jelema ban kanggo sok ngajak kowe salaki abi. salaki eta nu ngajak abi Sok nyalah-nyalahkeun hewa tinggalan. gila Sok. Musti bapak itu dia pakai Jumatan suka di pepak. Sok lawan sok.
Gila, pamajikan mana masuk aing. Ampun tuh. Isuk di mau. Ayo isuk balik. Lama nih mau awas sama sekali-kali di mawa. Sekali balik. Aduh, hubungan dia. Aduh. Kacau berarti kan. Dan kacau-kacau, akang mah bohong. Ini tega ari akang kan. Sanes tega nih. Tong gitu atuh neng Jadi hati neng mah. Jada. Akang. Da abi teh maksud atuh. Lain teu maksud. Ya, akang mah melakukan itu demi cinta, demi rasa cinta. Nyeri bener. hati, lebih nyeri hati. Dia ningali suku akang nikah kita. Pokoknya mah hampura we atuh akang teh. Geus we tika dieu nama ulang putus we. Putus. Tong gitu atuh neng. Duh, manya diputuskeun. Pan akang teh garek bieu nyatakeun cinta teh. Moal yang diputuskeun deui. Kawit ieu mah. Da bohongan akang bohong ka neng. Aku mah atuh. Geus we nama tika dieu we. Panggu kenal jeung neng. Atuh neng, maafkeun akang atuh neng. Pan akang mah tek setia. Neng, akang hampura tapi akang kudu berubah. Pasti akan berubah jadi Spiderman, oke? Maksudnya akan berubah kehidupan akang, bener-bener jadi santri. Hampura atuh akang, maafkan aku. Bener berubah. Bener berubah. Akang mah mau mengulangi. Da kieu teh kan demi neng, sok cari ke sekedap neng nak. Neng mau nih. Akang teh bener-bener kan melakukan ini teh demi kasih sayang, demi cinta. Perasaan mah akang mah henteu bohong. Aslina. Atuh neng, aku mah. Bisa. Ini ke mana? Aduh. Oh gitu atuh neng, maafkeun akang. Dikit-dikit teh ngapan. Da akang makan demi kieu teh demi rame. Diterima aku neng. Neng, mau neng ini akang mah moal balik cicing di dia. Akang we. Hai. Aiku. Waalaikumsalam. Kita balik deh. Tuh, neng ngapa sih? Ngapa akangnya? Mabuk. Mabuk. Lain pan sih teh sok akang apa karunya gitu. Atulah sok-sok karunya mana sabar kali. Kan itu ini nanti heula. Panas jadi.
Oh, Bidun. diputuskan. Ya nggak sebelah, atau dah kumaha, atau dah. Deui awewe. Jeung cirikan. Sineng kayak deui. Neng. Majikan orang ini mah. Astagfirullahaladzim. Maneh teh bentar. Karek meniku. Iya mending amulan. Jeung amulan. Siapa ka urang teh maneh. Maju carana. Awewe putuskeun. Mata ka awewe mah kudu jujur. Ujung kudu ngabohong aku santri naon teh. Mana ya? Nggak mau pakai si bapak, aku rasa sampai yang isi kan maaf. Ayo, anak orang balik kendala, tadi pikiran awal mau lo badi, kiri pandangan kan. Ayo sampai.